Jaz, ki se distanciram, znači, od kavge ili od bilo što među vas što ima. Ovdje dojdov, za da ja kažem maka na stečajnog rabotnika. Prvo ke počnem od Stojkovski Čedomir. Moždan udar, nema pare za lečenje. Doma sediš, logiran v okoličk. Pa će počnem sa samohran roditelj Mladenovski Milčo. Učenika ima, pare nema da ga školuje, ništo ne zima osim 2000 denara socijalne griže. Pa ke počnem sa Krstevski Sveto, pa sa Stojčev Cvetan, pa sve red drugi koji su, znači, ili srčano oboleni, ili simptomatične bolesti, ili su sa moždani udari. Ja si jedno dojdov tu kada kažem. Da ve zamolam, da proraboti svesta i kaj opozicije i pozicije, da ja shvati naša Golgota. Veruvajte, sekoj den smo suočeni sa izvršni rešenija, sa opomene. Ne znaje me glava kada je. Veruvajte da kad počnavme da negi otvaramo vrata i na najbliskite, zašto ne znajemo da li je izvršitelj ili je nekoj policajac za da nam nosi stvari od kuće. Veruvajte da kad baravme rabota sekade na sekoj vrata, čukamo na vrata. Nikoj veke ne zima na rabota. Mnogo je teško 10 godina da se provlači ovaj problem, a da ne živite od nikoga. Jas bi rekla, danes na ova sednica, deka mi smo za Guinnessovu knjigu. Veruvajte. Da se najde nekoj pametan od vas i da ne predloži za Guinnessovu knjigu kako živimo. Verujte, jedan dan jadav ljudi lep, drugi dan ne. Verujte deka sekoj den vozdruženje UNIT. Kutija raboti za socijalno, da se pušti vo kutija za nekoga za mleko, za nekoga za lep, za nekoga za lekovi, tako što smo u jednu nezavidnu situaciju kada befme znači do ambis, sega već letimo u ambis. Zato ja ke ve zamola, vo ime site stečajni rabotnici, da je ostavime kavgata, da ostavimo i naše greške i vaše greške na stranu. Dajte, pomognite na stečajni rabotnici, zašto možem da vi kažem da je smrtnost naglo povećana. Mi befme, ako se sećavate, 10.000, od to imamo po našoj evidenciju 2000 i nešto što su otišli tehnološki i penziju. Ono i drugo, verujte, sve zaminalo, umreno je. Taka što panika je više u stečajni rabotnici. Stanemo sa bajle, kako vrtaleške se vrtimo, ne znajemo od kaj da počnemo i što da pravimo, ni ručak, ni večeru, ni doručak. Eve, gospodo, vi ste sa bajle svih zemali po jednog evrać ili nešto, mi nesmo ništa. Verujte da kad nekoj puti sa stop dovađamo ovdje. Može svašta da nam se desi na ovoj vreme. Nemojte da mislite da kad nekoj od kefi iskočio na onu raskrsnicu da brani nekoj pošten građanin da ne može na rabotu da otide. Nemojte da mislite da kad nekoj od kefije zastanaje na nečiju binu da kaže muku. Mi smo bili otvoreni za site. Da, zastanala sam na Brankovu binu i ne se plašim i ne me je sramota. Javno da kažem problem na stečajci, zašto moji stečajni rabotnici mi je naredija da taka napravim i takav je. Zašto vi je ne me poviknavte i na vaša govornica da ga kažem isto ono što ga rekov na nečija druga govornica. Nemojte da gi mešate vo politika stečajni rabotnici. Verujte, sekate kada smo pojaveni, sekade odmaka odime. Za da ga kažemo naš glas, da smo poviše u medijumi prisutni, da poviše na nekoga proraboti sovesta. Nikoj ne je od kefe. Eve, mene mi je muž ostanac doma, insulin 20 prima, iskočen je sa srčan, znači udar, ne znam kakvoga možda ga zateču. Invalida bez noge devera čuvam, sigurno od kef ne sam došla ovdje da se šetam ili nekoj politički poeni da se obiram ili u parlament jutre ke se skrasu. Verujte od muku. Zašto nemam lekovi da kupu na muža? Zašto nemam od kaj i kako da se snajdem? Verujte, barav rabota, nema rabota. Ne samo moj slučaj. Eve ga presedatelj na UNIT, Ali Osmani. 4 člena familije, od nas ke pojdu. Prvo da ne diram, drugi da ne ga involviram. Eve ga 4 člana familija sa 2200 socijalne griže.
Nemojte da mislite da populizam na nekoga pravimo. Nemojte da mislite da smo mi zloupotrebeni. Ne smo, mi smo primorani da idemo na ulicu i da baramo naši prava. Evo gi svega opomene za radio televiziju što dovađa v MTV. Od kaj da gi platimo 2090 dinara? Objasnite mi. Od kade? Jaz nemam da platim. On nema da plati. On nema da plati. Site stečajci nema da plati. Idavme, protestiravme pred UJP da ne nam se pušta više. Vikam, ne je naša nadležnost, na makedonsku televiziju je nadležnost. Znači, pređe brigu na drugog. Mi ne smo u stanje da platimo poveke niti jedno izvršno rešenje, niti jednu opomenu. Zašto? Zašto ako smo imali pare, mi bi platili 130 dinara tu i preplatu. Ne bi se došli do 2000 i nešto da ne može ići da platimo. Zato i ve mola. Dajte razgledajte situacije da ne redim i drugo, da ne zborim pa za semeni nasilstva. Verujete da kad sekoj treći den dovađa maži, što se žali od žene i od deca, zašto domaćinluk dokle može domaćin da nosi pare. Kad ne može više pare da nosi, on je više za ništa, ne ni za sebe, a ne za familiju. Od tu ide semeno nasilstva, se borimo protiv semeno nasilstva. Znači, degradacija ide od domaćini, od glavu na porodicu. Nemojte da mislite da je lako. Sekade smo, znači, blamirani. Zašto ja da idu na komisiju da nosim dokumenti na moga muža, a mene da mi vika nekoj, si tamo službenik, dosta ti sastuj tvoju propagandu, molim te, ne možeš Grujevskoga da ga butniš ni od svega za 10 godina. Ja sam došla dokument da ga podnesem tamo i toga gospodina ne treba da ga interesira dalje. Znači koristiv, vaši, što ste gi zaposlili i da ne blamirav i da ne degradirav gospodo. I mi trpimo mnogo nešto poviše, nemoj da mislite da je sve jedno i sve je dobro. I daj shvatite u situaciju, da mi smo primorani više, veruvajte. I to je ke se desi. Ne sam došla da pretim, nego da vam kažem da od muku ne možemo više da budemo lojalni građani. Od svega, seko je izvršno rešenje ako ne se izglasa zakon. I seko je opomena, ke bide preprateno strana na stečajni rabotnici u vladu na Republiku Makedoniju i u ovdje vo Sobranije. Pa povelite, gospodo, plaćajte nam gi smetke, a mi nema što da tražimo po ulici. Mi nemamo pare, ni lep više da kupimo. Imam 6 unuci, prašajte me kad zadnji put smo gi kupili nešto na ti unuci. Prašajte bilo koga stečajca da li ima ogrev drvo. Sekoj den vikate ogrevno drvo za stečajci. Ne može da zeme. Verujte da ni tu jedan socijalac ili stečajac u Kumanovo ne zemaje drva. Možda 2-3 socijalci je ptem preko prijateljstva, drugo nikoj. Vikate paket merke donasate za stečajci, zemlju nam date. Pa mi nemamo, gospodo, kartu da ti idemo do tu zemlju da go vidimo, da platimo. Nemamo mašineriju, nemamo ništa, nemamo semena materijal da kupimo. Otkude, što? Vikate opera i balet po pola kartu. Pa vidjeli smo sve jedvetno oblečeni ni za to i da pojdemo tamo. Ne smešno, gospođo, ovo je tragično, shvatite ga. Na vas ne vi dovađa stečajc da vi plaši i da kaže daj se oberite mi 20 dinara da kupu lepo. Sekoj den se suočavam sa takve rabote. Shvatite u jedan put takvu rabotu da to je strašno više došlo. Verujte da ne smem da gi izvedu stečajni rabotnici više na ulicu. Zašto? Zašto em gladan, em bolan, em ke zaraboti krivičnu prijavu. Ili ke ga pretepa policija. Zašto? Zašto ke jurne na spomenik neće više s jajca da gađev, nego sa bilo što ke lupne. Ili nekoga može i od vas nekoj revoltiran da napadne i eve mu zatvor, eve mu bilo što. Ve molam da ne dojde do toj. Ve molam, ve prokolnam vam. Ne znam kako veke da vi rečem. Prošli put plačev i ve molev. Shvatite je stvarno ozbiljnu situaciju. Verujte da nikoj ne od kef ovdje dojde. Verujte da je strašna rabota u stečajni rabotnici. To su sve amortizirani ljudi koji 10 godina ne su rabotali. To su sve nad više, mi ostaremo, mi bemo 50 godina, više smo 52, 55, 53, više mi nemamo 50 godina stečajca, više mi nemamo 55 godina muža stečajca ili 53 godine. Taj dok je mogaje nešto da porabutaje, mogaje, a masak došlo, ostareje, pa ne može ići ništa. Sad zakoni da se uredi država, ne sme ni na crno ni na belo više da raboti.
И што да работимо? Сакате живи во земја да не стаите? Сакате споменици? Еве ги споменици. Значи, ајде оние мртви ке оживуемо, а дај живи ке копамо. 6000 стечени работници ве молам да се обештетив. Зашто идемо на све полошо и полошо. 100 пати реков дека може да биде в социјални немири. Верувајте дека ќе дојде до тој. Имам храброст денеска и смелост да го речем тој. Зошто? Зашто немамо ниту еден динар во джеп. Молимо се по сите институcije за едну карту да нам дозволи да дојдемо до Скопје. Носимо од деца што останале ципеле. Идемо по господје како вас, пратеничке, судике, докторке, чистимо, перемо, не нас е срамота. Нема да мислите ми само седимо и од воздух чекамо и чекамо СДСМ закон да нам донесе. Не. А за овој што се дешава во држава за приватизација, сите се виновни. Нарочито најстара генерација на пратеници. Сите до една партија, сите до еден пратеник во овај дом су криви. Зошто? Ако е грешио Бранко, зошто некој друг не е рипнае па да каже стоп, иде у крив насоку приватизација? Сите чутесва, синдикати чутесва. Господа од синдикати бева најголеми учесници на растурање фирме. Зошто? Зошто никој не привлече да нам објасни како и што да се понашамо и како да правимо. Како стока, истерани од фирме, ни плате платене, ни стажеви платене, иди Боже па се сналази. Немој на никога од вашу фамилију да ви се деси на наше године да шета по улице како ми. Ја само тој молим Бога. Многу има за стечајци да се збори. Некој работа, ако ви ги још кажем, ја мислим дека не можете ни ви салу врата да погодите да искочите. Многу е страшна работа што е алармантна е. Верувајте дека е многу алармантно. И дајте, ке ве молу, помогнite више на стечени работници. Зашто од 2008 нас поделисте? Зашто само месец дана траеше конкурс? Зошто? Сите ние беме во паркови? Зошто се така направи? Се избра 950, значи стечени работници, 1500 се ставива док има држава пари да ги се дава и јас се здравле довиđење. А ми свите гола вода, траву ке пасем. Више не сакам да чутим. Више не можу да чутим. Зашто секој ден стечени работници барав да дојде во Скопје да протестирав, секој тражи, викав ке почнемо тебе да тражимо леп да нам донасаш. И ке биду принудена на нешто што и ја не га посакуju. Верувајте. Зашто за нас изгледа ми останало само пушку на рамо и во борба. Господјо, тоа е ЦЦ. Така стечени работници размислуе, верувајте. Тоа е најстрашно нешто. Не е смешно, во е трагично. Ја не сум луда жена, јас сум фамилијарна со 6 унуци жена и овој, ако ти ga зборим, господјо, верувај дека од голема мака го зборим. Зашто више, што вика Вукуманово вода до пода, сега е вода и над под дошла. Знае господин Оливер со што се сусреće. Многу убаво знае. Теглив го вакој за рукав, те за лекови, те за да ги даде социјалну помоќ некој 2000-3000, те еве го комуналие, дури насилнички можда смо поступували и таму и смо протестирали, еве комуналие, градоначелник, бар ту искочи у сусрет, па đубре и воду, фала на Господа, опаметива се, па нам дадева. 7 година сте на власт и не ви давам за право да кажете дека е нерешив проблем. И немој да ми ги кажуете пакет мерки. Пакет мерки не су за стечени работници. Ја ке зему кредито намо 2000 евра, ке отвору фирму и што ќе работу после? Што ќе продава? Јутре ќе ми дојде инспекција и ја ќе затворим у дуќан, здраво довиđење. Моја керка имаше дуќан, мораше принудена да овој. Ради давачки и ради едно друго, законски рамке мораше да го затвори дуќан. Тај дуќан хранеше не сите. Сега што да правим? Поваđам од мене за да не инволвирам други стечени работници. Од мој случај е бетер по други. Бетер, верувајте. Дури претив дека сами ќе се запалив, дури претив дека ќе почнев да рипав овде на мост, дури претив ќе се качив у собрание и ќе рипав. Верувајте дека овој не е смешно, дека овој е страшна работа, што сакам стварно да ви помогнат, да размислите и да ви проработи совеста да нам помогнете.
Ostavite ga Branka, ostavite ga svite tije drugi. Vi ste 7 godina na vlast, mi od kako ja vlada dojde, mi od njima tražimo. Mi smo i od Branka tražili. Branka kaznimo 2008. Tako je li beše? 2006. oni izgubiva izbori. A što vi nam da doste? Kamen po glavu, policiju na vrata, raspiti, zašto ovamo, zašto nam, možda i Srkać iskoču nekoj ke me sačeka što sam vređala, mada nikog ne sam uvredila. Spremam se na protest, mene policija doma, da mi ispituje što tražu na protest. Da, moje pravo da ga tražu, zato idu na protest. I nemojte, molim vas, više da se prepucujete. Dajte, smognite silu, dajte da najdemo način kako i što. Ako ne je dobar ovaj zakon, dajte, ima dopuna, ima izmena. Zašto 154 pati otvaramo i podnasamo za otvaranje na socijalan dijalog u vladu? Zašto ne primi gospodin Grujevski? Primivane na protesti šef na kabinet na gospodina Peševskog i na gospodina Grujevskog. Od tu i natamo ništa. Nemojte da bivate nezainteresirani. I mi smo građani na ovoj podneblje, ljudi. Imamo mi i Vamorovci, i od UI, i od SDSM, i od NSDP, i od Narodnu. Od svakakvi mi imamo branše tuje. Mi smo stečajni rabotnici i zapametite ga toj. Mi si baramo naše pravo. 10 plate ne može mene da mi ostane u firmu i ne platen staž 5-6 godine, a ja na ulicu i za 1 mesec nekoj da mi kine struju. Koja pravdina? Kaj je pravdina, gospođo? I da ne smem vrata da otvoru da li mi je unuče ili izvršitelj. Verujte, donesena je odluka o združenije. Sekoj, znači, koji dobije izvršno rešenje, svi te stečajni rabotnici kidav tamo, za da ga brani imot. Nema da dozvolimo. Mene mi je žal samo što neko izvršitelj može da nastrada, ni kriv, ni dužan. Ne pretim, verujte, kažujem vi gu pravu sostojbu o združenija. Pravu sostojbu. I za makedonske šume, ke vi kažem, kako možeše taj kompjuter da ne izvadi, ama baš nitu jednoga stečajnog rabotnika od združenja. U Okumanovo imaše dadeno 76 duša. Nito jedan ne smo primjeni. Gospodjo, pa mi još vi kad ti nesi ni aplicirala. E pa kompjuter ga nekoj hrani, kompjuter ne isfrljuje sam podatci, da se razberemo. I dajte, nemojte, nego dajte, shvatite u ozbiljnu rabotu, zašto verujete ide na sve pološ i pološ. A ne možemo stalno da vikamo, nema u Skopje da idemo. Jedan dan ke dojdemo. Sve što ke se desi na stečajnog rabotnika koji je zatvoren, ili ako bide tepano strana policiju, vi je gi nosite na sovesta, verujte. Mnogo godine su prošle. Mnogo godina. Jaz toliko. Ви благодарам, госпоđo Георгиевска.